ni Cherry White ug Boy Tapang. Silang duha mga sikat, kinsa ang angay tuhuan. Si Boy Tapang daghan na ang istoryang nabuhian, pero si Inday Cherry White murag kalmado lang. Kinsa ang angay tuhuan, asa man jud ta mo dapig. Kinsa man jud nilang duha ang tinuod nga biktima. Idol na ko si Cherry White, idol na ko si Boy Tapang. Para di ko mabala ka, i-unfollow na ko sila. Sa ilang panag-away, followers ang naukay. Parihas atong katnil, daghan ang gipanglaay. Wala na juy paglaom nga sila magkabalik pa, kay sila nabaniog na karon sa social media. Kinsa ang angay tuhuan, asa man jud ta mo dapig. Kinsa man jud nilang duha ang tinuod nga biktima. Idol na ko si Cherry White, idol na ko si Boy Tapang. Para di ko mabala ka, i-unfollow na ko sila. Man jud ta mo dapig, kinsa man jud nilang duha ang tinuod